Assalamu alaikum. Kia K5 2 объем бензин 2018-2019 жылғы не такси. Машина абсолютно таза, без замен. Краскасын текшеребиз. 120, 130, 113, 118, 99, 95, 122, 98, 125, 131, 114, 109, 131, 99, 100, 121, 120, 104, 107, 110, 98, 110, 129, 94, 122, 128, 95, 100, 109, 111, 122. Машина полностью родной окраста. Эч кандай замен болгон детальдар жок. Багажник өтө кеңири. Полный герметиктер заводской бойдон турат. Так. Бул жакта электронный насос мондо турат. Баллондорун көрсөтсөк, баллондор өтө жаңы. 90-100% десек болот. Дискалар дагы отдельно коюлган, өзү жаңы. Так, артка көрүнүшү, эшиктери таза, ичи өтө таза. Бул жерге зарядка сайса болот. Полниктер оригинал. Эч кандай чыйылган жерлери жок. Бесключевой доступ бар. Повторитель поворотник бар. Полный электропакетте. Булар жыгач түсүндө көрүнүп турат. Так, 2018 бригада. Электросиденье бардыгы иштейт. Жыртылган жерлери жок. Бул жерден барын атса болот. Держатель паласа бар, антизанос. Так, мультороль. Роль аябагандай жумшак. Круиз контроль. На алдыда эме берчү датчик. 201.617 родной пробегти. Эч кандай чектер күйгөн эмес. Старт стопто 2 штук мондой ключу менен. 90 климат контроль. Задний камера. Скорость эч кандай пинайт этпейт. Бардыгына түшөт. Жеңил. Бул жакта зарядник, AUX, USB, обогрев руля. Так, бул жерде эко, спорт, смарт, комфорт режимдер. Обогрев сиденья, электронный ручник, автохолд. Бүт жагы таза. Передний, задний видеорегистратор бар. Так, мынакей баллондор өтө жакшы абалда. Дискалар да өтө сулуу дискалардан. Капоттун ичине атсак, бираз чаң. Бирок капот родной. Эки объемдо. Болттар буралган эмес. Крыло болттар да буралган эмес. Чашкалар бүтүн. Лонжерондор таза. Мотордо май суу аккан жерлер жок. Аккумулятор жакшы абалда турат. Бул да крылодо чечилген эмес. Капот таза. Так. Машина полностью таза. 2018 бензин.